زندی بو ایویا فلسفه ریبر آپویه فکر ریبر آپویه مروف دکاره لهر شرط و مرجه دا دکاره خونو بکه دکاره لهمبری مرنا کو نل جیه جیانه کی نو و جینه کی بده دست بکرن اف خانم آهانه چی دبیجید به نتنی روحی فكر نتني فكريجي وجن تسليمي ذهنيتا مير نبه اتشير بيجم تبخدي كي تشخوا يعني جا مني رحي مني خشكا مني حبالا هيجا يعني تشخوا باور يعني هاي يعني تولو تيدقيجي تشد بيجي باشي يعني اف سروك خابو ايك ولدوي دمشن نميره نه ذهنیت میره اف ذهنیت آپو تکوتل دوید میشه چوات تسلیمی ذهنیت آپو نبیه ها تو بیو کوله یکی دبن ذهنیت آپو اگر تجبر بشه آپو نمیره اوه چیروک یکی دنه اوه تزانه ایمه از آپو وکی میر ناسکم میره و سنبیلی وی هیه جنا وی هیه تی کلیمی کلیه وی هنه يعني قلت بيجنا نميرة يعني أمي هرن قرك أم هرن جم أفكادرو يجني كبير معنا أم برسبقن كان قالوا أبو ميلكي تشوابو ده دانو استندني ده نميرة تجمر بيجا ميرة أما ميرة كي جداية ميرة كي نوجانة ذهنيتها مير دفج ذهنيتها مير برداية شو دفج ذهنيتها مير برداية هذه قرباني شدف لشامي دما بحثا ديا خود كر پر نباش بحثا ديا خود كر پر نباش بحثا جنيه دي كر لجنيه خستي آبو لجنيه خستي بدستي خوا لجنيه خستي وگر پرتوكا نجدت بلدان ويشتر بيجا آبو تشوابو ميرا كي تشوابو ذهنية تعمير آثر وخابو تشوابو هر پرتوكا مراد داغ دلن بخينه تنازم که آپو و جن و ذهنیت آجنه شوابو ام تبين جم كي يعني از بدسي تبقرم از تبين جم شمسي قلج از تبين جم روزرين از تبين جم كي بوشتر بح بلكي تآبو ندي تبي بلكي زنزانم شخصا تقولوا تشخر خيالك يسر آبو شيء كريه و فكرة سروقاتية جن نتني روحي فكري جي تسليم جي ذهنية تعمير الرنابة وذاتا فكري سروقاتية فلسفة سروقاتية هاي لا تخليها فلسفة سروقاتي نل سريخوا لسري سروقاتي الفلسفة ياتشه فلسفه ياتشه PKK و ريخسنا PKK نتني عندامي خوي جن خراكرن مالبات خراكرن جبوت جواك كي خرابك بري خو بد مالباتي دجمني قالي كرت بري خدا مالباتي ريخسنا PKK جي بري خدا مالباتي ولسر شيروكا جني وشغولي وجن وكينته وجينولوجيا وجنو نظام چه وگنده جنه وباجار جنه وشقل ماستا جنه وساوارا جنه وميير جنه وترشكا جنه تشتك نما وما تشيروك ميروك جنه وجنجي هر كودش دبوك ديكي علوكا باور دكه افخا باندن اهاني نزانه كمال خراقرن لدويه نزانه روشكي بفيرنجي جواككي بفيرنجي جن لهمبري مير ولو يعني دجمناتيك ولو لهمبري مير وذهنية تامير ونزانم شو وبفي منطقي هاني هي خليل السري تبع يعني والله يعني تتعس مجبور دكم كوز في بيجم مانا از ناس دكم هناك مير كادروي جن جمرني خلاص كر وانا لدرباي PKK اگر تبيجي فيها ميري كلاسيك جبركو دفش PKK برداي لانما دماد نوا PKK دبو قهرمانك بو بدها جنا
جمرني خلاص نامي نبيجن بدها هجماركي باش از هنك از يعني نهال درواي بكيكينه از نازدكم واز نازدكم هنك جنجي ميرا خلاص كده يعني في تيجها ميربوني رش نكن تيجها مالباتي رش نكن دفش درو مروي ابو برد فلسفات شو فكري شو حالي شو ابو كو نزاني بو خوارني بخو نزاني بشبشبها دبيبي خوارني بسر خود درجان حتى د تێکیلiyên ئینسانی د تێکیلiyên cinsî jî wekî hova bû her ji xwe re li jina her li wan guhdar bik bê çil ser apo dibêjin bê çawa bi şêweyekî hovane nêzîkî jina dibû ku di kêlîkekî de ku gelekî baş bi gelekî li nazik nêzîkî jinê bibe heta divê de însanekî têkçûyî di jiyana xwe ya xwendinê de têkçûyî xwendina xwe temam nekir jina wî ji ber wî bazda jina wî kesîre yildirim heta niha kes nizanibe di kîjan quncikî de ye tu çi ji min hatî dibêjî fikrê serokatî ye û felsefa serokatî ye fikrê çi halê çi kerrafiya çi ev çi xapandine hûn ev çi xew hûn ketine ye xapandina xapoîzmê xewa xapoîzmê ku hûn di nav de wilo fetisîne ya kî werşiye we ji vê xewa hanê şiyar bik ji vê derewa hanê şiyar bik we temaşevan hêja we dît gelek cara ev daxuyanî li ser sosyal medya pir yani di avakirina dewleta netewî dewlet wekî destavêtina jinê wilo PKK wilo reş kirî heta mafê netewî mafê çarenûsê mafê dewletbûyînê bi vê mesela hanê girêdayî tu dewletekî ava bike dewlet çi ye dewlet wekî şevekî bi bijinekî li razê wekî destavêtinekî jinê ye tecawûz e wekî tu tecawûzê jinekî bike berpirsekî PKK li ser medya PKK dewletbûyîn bi vî rengî bi vî şêwazî terîf dikir di danasandin şirove dikir ka ev rêxistina hanê van jinê hanê ku wekî robota diaxivin tiştek di we de nehiştin bi 2007 ez li Qendîlê bûm ev İlham Ehmed hevala ronahî li wir bû cilê gerî lalê fotoyê xwe û hevala İlham Ehmed wilo me belakirinek fotoyê din jî li cem me hene min jêr got goya hûn bi navê parastina jinê îdî hûn bûnin mêr îdî mere nema we naz dike hûn nêrin hûn mêne mere nema we naz dike li xwe miqate bin yani min jêr got neku mikyaj û wan çiyayê hanê de yani ne wilo lê piçekî li kesayetiya jinê miqate bin min jêr got ji xwe re rûniştina xwe biner rûniştina te weka mêrayî saeta di dişê te de wek saeta mêrayî ne wek saeta jinayî hinek tişt ya tu teqlîda mêra dikî hazir bûn hinek keçikekî ji hesekê hazir bû yek ji Qamişlo hazir bû dema ku ez diaxivîm hazir bû min hinek rexne kirin piçikî rexneyên hişk bûn serd bûn lê ji bo xatirê wan bû şahid hene yani ê ku di vê axaftinê de şahid hene eger ew jî yani bextê xwe xera jin bûn jinê PKK bûn belkî ew jî niha bextê xwe xera bikin bêjin na çikî wilo tune foto li cem me heye wêne heye erê vîdyo tune lê wêne heye di diyarkirin dema ku ez diaxivim ew jî wilo li me temaşe dikin û min rexne lê dikir rexne li ev hevala ronahî dikir gelek kes gelek jin di nava PKK de berî ku tevlîna PKK bûn jin bûn jinên normal bûn jinên Kurd bûn lê PKK wan kir jinê xapûçî jinê robot jinê ziha jinê wekî pexpexa wilo bla 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 bêjin tê nagêjin ku çi dibêjin jinekî sexte azadiyekî sexte wekheviyekî sexte yani PKK
دا diyar kirin. Mînakekî bi vî rengî da diyar kirin. Mixabin.